angazi ngifike kanjani mina angihlanyi ngiyaphila sana yabo lokho kuyasebenza for the fact ukuthi efolweni okusuthi uyahlanya yabo kusuka le etsimbini wehle njalo uzophuma le bumboni niyahlanya nonke la emakhaya aniphilile mina ngihlanyi lokho kuyasebenza yabo ngiyakhona ukuthi ngibale A B C D E F G ufika ku Z 1 2 3 4 5 ufika ku 100 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday January February March ufika ku December awumancane so ukurana ama-test ambalwa ngizwe lento ishoyo iqiniso yini ngajabula kakhulu buda yazi senjani ikhamanzi lapha ibhakede leli amanzi hayi baba all the trick in the book ngizokhala kanjani amanzi ibhakede lamambombo eshale sikhona nokubamba i1 liter baba usungenza imbuzi uyabona okay ayesithi lensuku ngi-scientist manje yini into yokuqala uma-researcher nje ngayithola ngaresearcha ukuthi yini lesi ungeni eyenza ukuthi amaphara angagezi zingaki into ongaresearcha ngazo khona ama-corona khona ama-HIV khona ukuthi ngabe ufunani nekhambo nizocabanga indaba zensango wena cha buti uyabona eSouth Africa idinga inhlanzeko wonke umuntu okhona uyageza ibona kodwa akagezi mase kuthiwa ube upresident manje-ke yini yokuqala ungayenza uma upresident manje first ngayenza ikhala elikhulu second legalize insango legalize insango uphile kahle la ekhanda ukusiyela yazi mfethu ukakanje yabo uma legalize insango uzokhona ukuthi usave imali ungasaholela amahadi ukuthi lokhu eyophenya ukuthi ubawudayisa insango bebophana nabantu ababhema insango usave ukudla ejele ukudlisa iziboshwa izibheme insango usave nemibhede yabona leyo nto futhi insango uphinde ngi-text futhi every time every 1 rand wena uphilile ngeke ngasho uyafana nalaba abaqhubula into abantu abangayazi angisufanisa nalembasi yabona nayo imbuzi lezi yabo basiyazi mina ubhiza ukuthi insimbi ongayiboni insimbi Baba lesimsizi. Osibeke. Uzolimala wena ucisha ufa lehlanya lolu. Inkosi lanza angafaki insimbi ezindaba. Baba uyahlanya uyahlanya la Yebo angihlanye mhlawumbe ngisiza lehlanya lokuthi ingalinyazwe insimbi. Uwethishe yana khona insimbi ukuthi ngathi bahlanya ungahlanya njengabo nawe usiza insimbi kanje insimbi engekho uyahlanya yabo ufana nabo labo awuphilanga